ola thi tu te masain ka lo lom le vek chawa tu chuma chuan hei kan muang hianin ruat felanu in complain at helut aron ti le ru pania ruat felanu hian complain te FIR ti lampang hi at helut nem to hle me ne chu chu eng vai nge tu chuma hianin ruat felanu mewin complain aron thelu le tak eng chung changa nge karon soi ho le dona nia kan hriat angin mani apo khanin khazola nu chung changa te po ti khop khanin thoma ron nei le na nia chuan tun chuma po hian eng ang takin nge a thoma ron len le hei kan thlir ho le anga ani hi ruat felanu hi chu anu za om le nu fing tak mai ania enge thil thlir thui le mi fing ril ri zau kan ting chi khani bokani chuan tun chuma hian eng thila nge complain aron thelu kan thlir ho lenga uluk takhan lo thirla ruat felanu alan to chuanin apai mo don ti khalo ring top mai che ruat felanu in complain a thelu April somni pakwa sani somni pali voin somni pakwa thali sani somni pali chung khan van ram chuangi ruat felanu chuan AMC commissioner nena ezo khopoi chung mun thum Assam Rifle tui chepei phim khur lote BSF dur tlang ek input kong sira tlingbaka van tlang lam liana luang dum dum te tui kual luya ek in pipe direka luya kho lui tira ek lang hung te lui kammaya vok vultel ka complain a thelut aron ti thunga ria he tun lai phe chuanin zonet le puwana LPS lampang te pon special report te aron nei zing khop maya save the riparian te an che tha hle mai ni chuan hemi aron soi ei tui kual luya ek in pipe ti te ting ang luya kholu tir to pang chi ate a thinari ma lui kambul loka vok vulte laka complain aron thelu tania hei adem ommi lawani ruat felano hi mi tangkai le huai sen tak me ania hei adik na le a complain thelu turte FIR a thelu tur tam taka hi chuanin ama hianin alawin zirlok vekani chu wang chuan nu fing takani en ton tlak takani bokani engpon i second chiar chun zomanga waram chuangi chuan mi hring chen na le kan tui tlan ne na in chia pi lu tuka thilbol lo le ten om le tuk lang reng hun rei tak ngei tha ani chu AMC hian chia pe tu khole tuite min ngai poimo lo wanga angai thu soin khopui faina le thilim na konga mo phurtu AMC hian heng thil dik lo lian le tuk hun rei tak ata to dan bot sia na hi kar ni chunga an chin fel lo chuan AMC commissioner nena lekha ka ziak angin NGT le NPCB thlengin ka kalang ati aron ti rupani poni se ani chumi huai sen ani kan ti to khamara chumi tam tak hianin ruat felanu hian FIR thelu le complaint thelu regot hi tuma engma ti tak takani chong si lowatia soi chena po atamani amara chogan chiar zelang nam anga kan rise lo le tuk chan te hi kanun phungin thla da ba ka sarkarin khole tuite chunga ati tur ti lo ne soin ruat felanu chuan bal lo pe a khwa khir lo awangin kan lui tuitlan aten omwang te ani theilong mo ho khole tuite po in final e thilim na konga bimal tin chan la tharila sarkar po thopila ati diklo chuan dodal ngam bokila ti in aizol khopui hi amwal phawa khwal zin le kan tu le fa no pangron selian telaka po kan mual phawani ti in mi puite min zot aron tinia poni se arot felanu hi chu kan soyang khanin adik na chun lo nei mi lawania ti khan hei social media dik lo tak tak aron live tele khati ang chi dan bot chiat na lampang chi a chuanin aron che zel mai ni chon tu chunga complain at helu po hi an ching felwat lawani chuan a ai lian zela khan aron kalgam le zel mai dorani tu tiang khopa mi hoi sen chu ri hai kan huang hian ate nom hle maya helai kan huang hianin luya khantian pipe ek in pipe te kha luang lut hem hum mai ni hei te nom hle maya hei zo khopuya phe churin tulai jo kan soyang khanin save the riparian te an hatlang reng maya kar tin deuh tho hi ten an thok charania don lop chia te khatiang thom no chia te a thena phe chon dai par te pon char nol nol me ni tiang khan ten po sei lawin an hatlang charania tuna ruat felanu ina complain aron thelu hi thune tu te hianin an bo zui watangai ni tingani lo chuan kan chei vela lui tui hetiang thatak tak te po hi aten om zo vek don ti alang chiang sa reng maya chuwang chuanin an tin zel nge an bo zui don kan lo thir chiang zel don ani chuan tuna kan mu hi lungsen MS chu middle school chu akang ral aron ti le rupania apoi le me ni April somni pakwa sani somni parida ni le mi som thum pakwa voin chanu lampang khania MZP headquarters lunglei chuan thu chu siamin tukin ni somni pakwa thali sani somni pali khan lungsen
chim venga Lungsen Middle School chu bunguro chu man lawina kangral aron tinia arap thlak le maya hemi chuma yanin awa nei thla takin no pangkang hlumte mo khatiang chi kha om lo hlo anom lo hlo ania awa nei thlak le me ni chuan kan hmuang hianin Lungsen khua ania Lungsen chim venga Lungsen Middle School chu ania no pangom lai te le enge khatiang chi school no pang le zirti tu te om kim lai ang chi phai kha chu nita serap thlak le do ni chuan apikin tunla ya hianin chiat to na lampang chi a thleng char ania achangin an tin hei accident wanga thi te luya tla hlum ti te dila tla hlum ti te ni tin do tho hian mizoram chunga hian a thleng char mai ni chuwang chuan a arap thlak to hle mai ni helai kan hmuang hian ei ni somni poko thlali sani somni pali vein dan ni lem ni som thum pakua aron post kha nia Lungsen lampang te khotlang te akan khongai hle mai akan lena hle mai ni chuan hei helai soyang hianin engman chu man lo ania engtinge akan chandan meiron chuana henge tiaron soilem lawa poni sela school hetianga middle school true meu an kangral vek turi chu akhole tuitan po hril hei thlak du don hle mai anu le patam takin an fa te an ngei tuar hle ti po alang chiang sa renga ni chiat to achunga hianin thi na te khatiang rap thak zok kha thleng lawa le lama chon wa nei hle ani lunglei MZP chuan he chiana thlenga wanga an zirlai puiten har satna an to me khi arang theiang bera thu nei tu ten zir chianga zirlai no pangten an zirna an chunjom le wa theinan mala turin thu nei tu te an ngen he chiana thleng awanga zirlai har satna tok mek te tan hian thei to pin ma an lak chunjom zel don ti po lunglei MZP chuan an tar lang aron tia adil khop mai ani hei lunglei MZP lampang te an chena sa hle mai an che zung ania mitam takiran fak le bok ani an ti tu dik tak tun tuma hianin aron ti vat maya fak pon phu hle maya chuti ruanin Lungsen lampang khua le tui zirlai no pangte le zirti tu te po an le na tom hle maya an hril a hei don le ti po alang reng mai ni chuwangin ti an chiat to na phena hian mitlom ngai tam tak le an mani du saka mangai tu te aron pen chuak chup ania le lama chon a thamun thlak du don hle mai ni helai kan hmu hi chena in chhia tamaron tila hi voi lampang boka thil aron release khani tu hnaya ruwa sur thi tle le real tlawangin Saitwal district a khopa thuma chung ko ja somni pariat te chena in a chhia aron tia chena in chhia te hi meite khuwa a chung ko som thum paruk chenna choi zawa chung ko somret paruk chenna le mual phenga chung ko paruk chenna ani luwa theilo khopa chhi ero a om lawa thom that ero angai hlom aron ti nia hei kan hmuang hianin a chung khiti khop khianin a ko he khuk mai ni tunlai ria tla chu aratui tiat te ni thai kan ti to kha ara thlak le maya chuwang chuan aing poni se news inaron talani kan share zel photanga Saitwal DC malakna in kho pathuma hian official te kalin in chiat dan an enfia DMNR department atanga chanpuina pek chwa thei dan turte an nge to pui ngal in sia chin chia te account detail te la khomin submit kim ani vele DMNR rule sangin an account a chanpuina chhun sakle tura ru manan ni aron te pokan eng poni sen thi thatak setani